Okay class, so today is your final exam. So once you receive the test paper, kindly answer directly and read the instruction carefully. Okay? Sir, ang sira ni sir? Once you receive the test paper, answer directly. Ansiran na yung kumakuha ng test paper. Huwag ni matao, kapubugot ni matao. Okay sir. Okay. Last 5 minutes. Hala sir. Wala pa mahuman sir. Tagal ng extension sir. Okay, we'll give you extension. Yaraw. Skut, kalisod ba ng isin sir? Ano sa man ni? Sir. Kapwede kabisayon ni mong isi sir. Suda ni sir ay. Na, kamao ka. Kung sa Facebook gani, imong update, imong status, puro English. Pero sa essay, Bisaya. Ambot kung yun yung bataa, pagkapuko. Yung bataa, eh. Sige, pero -5 ha, sa Bisaya. Okay, time's up. Kindly pass your paper. In a count of 5, 4, 3, 2, 1. Pass. Hoy, ikaw to yung classroom president, no? Please ko kapakatag ni sa inyong classmate ba one na ako check. Ipakatag ni ha. Yes sir, ako sir. Ano sir? Ipakatag ni sir? Oh, ipakatag lang baliyog dong. Manan ako check. Okay sir, no problem.